Sizoyibona inkundla ukuthi njani ngoba after ngalezi yansuku ukhumbula esasihlala ngazo lapha uMaskandi versus Hip Hop. So inhlelo ziyaqhubeka kasimile, inhlelo ziyaqhubeka simile. Si-announce ngemkhuba kusasa ngo-7 siya-announce-ke ebusuku 7 wasebusuku sizobe si-announce-ke ukuthi inhlelo sezisithathe zasibekapha ngithi ya abantu-ke ngo-7 o'clock kuzomele bangene ema-page ethu zizobe zikraya kakhulu ke zizobe ekhalimela abantu ababe-ready kuzoba mnandi kakhulu. kunjalo Sithenga kwethu njengoba saqala into enhle iyasenza ngomhla ka-10 August amaciko amaningi ayithokozela amajenda amaningi ayithokozela sasa-ke ntambama ngo-7 siya-announce ukuthi ama-games azoma kanjani sifikile-ke music tournament music soccer tournament. Music soccer tournament. Sasa ngo-7 tune in ma-page ethu so si live sinitshele ukuthi ama-games azohamba kanjani. Ngizokushaya la e-FNP. Khohle phela akufana sentini kuthiwa lisafuneka ibhola namanje elalahleka lathola ungizwa